se ja bavim, znači dvije utakmice. Dobro je, Sanja, mogu doći da je Rekao Rekao ja jutro za jelu. Pročitam prvi pa što taj mogu. Da si počeo govoriti? Ovo je bilo malo, ovo je bilo. Ja da se da se I pa se ovdje glas postave, koji to znači? Ne moraju svi. Idemo odmah krenu, naša lopta, dobro Igor, zađite u šanku. Ajmo Slavi! Ajmo Tonček. Ne u sredinu, Filipe! Filipe! Joj. Ajmo zađi, Zoran, ajmo! Idi tu Toni! Idi Toni do kraja tu! Gleju! Idno! Ipak, probaj tu zašto digat! Ej, dečki! Filipe! Neko je sredinu, pa kaj ti je? Baš igrača! Kreni se! Matija, do sredine gledaj! Pa iza njega, Matija! Ajmo svaki igrača, stani bliže igrača! Ajmo Matija, nemoj stati! Ide na stranu lopta, tako je! Evo druga! Toni! Pa neš prve, Toni! Primi loptu, korak napred i udar, Toni! Nemoj mi prve više puštati ovako situaciju. Primi loptu, sam ideš na golmana, Toni! Nema potrebe, dobro, ajde, idemo dalje. Dobro, sam ja okrenu, odmah tu bliže. Bliže igrača. Dobro, ide bliže igrača. Tako je, Mata. Ne, 3. Mata, vrati se brzo. Ajde, imaš šanku. Dečki na lopu. Imaš šanku. Tako je to. O, mali! Dario, pa primjer, nemoj puštati. Mirno, idemo širina. I na loptu. Mario. Dario, trebaju. Pa dobro, zulazi. Dario. Ovo je taktika, a? Malo slabijem postavom. Ide okolo, bravo van. Ide druga, Dario, gurnu 3 lopte ti da ti gurnu, Dario. Ej, Laura, pogledaj. I sad, bravo, dobro. Ajde. I sad. Tako je. Ide! Bravo! Bravo, Toni! Bravo, Toni! Toni! Bravo, dečki! Van je sad. Kreni se, idemo igrat, bravo Lovro! Ajmo Jakovi, Dario! Mirno! Ne u sredinu, Ivane, ovaj gužu, na stranu! Tako je, Mata, bravo! Druga! Probaj druga! Imaš Tepi! Tepi, hodi čvršći! Ko daj? Sve uđe, Mati! Ide Ivane do kraja! Tako, dobro, dobro! Ivane, ti mu odmah zatvaraš leđa, bravo! Jakove, daj prebaci na drugu, sviđaju gužu, a svi na jednom mjestu. To mi da lopta. Ja pa daš, već sad priđi bolje da nema tu prođe. Brzo, ideš! Evo druga! Imaš Hanžek u golu! Još! Još Hanžek! Tako je, Lovro. Evo sredinu samo, ajmo sad. Ivan pomogni. Evo druga, gle. Hanžek ne poti praviti. Sad druga.
Da, Darija buš ti izlovil. Bravo! Lanči! Kaj je to sad za? Lanči! Druga. Vesna, snimaš? To mora biti. 8 dana ne bu za doma biti. Poslije bude na RTL-u. Svi ćete dobiti kopije. Treba i treba. Dobro, naširimo. Još ovdje. Evo samo ne se, ide prva, ide! Idi Filipe, idi Toni, idi Paul, idi Mul. Kak je nalijevač? I sad. Jedno. Povrata. Ajde, unutra. Ništa on puno ne priča. Nekako se zavuko. Sada daj čuvaj. Kao divara. Da si ja metnem na ruku, ajde da si ja metnem na ruku. Može, probaj čak udara. Evo već. Tako ja. Ajde ja. Slobodno reciš da je tu. Ajde, Lovro. Tako je Lovro, idi sad, slobodno, idi. Oj, vruće. Ajde, Masa. Nije gol. Kako nije gol? Ne vidim, a mi. Ide ti pis. Aj, Lovro, uzmi to. Samo lop. Samo lop. Još, tu sad Filip zatvori. Ajde. Pa Filipe. 1-2. Ide lopta, tako je. I širi još brzo. Toni, idi tu lijevo dalje. Nađi svoje. Idi na loptu. Idi Toni tu u prostor, tu će doći. Le. Što ti rekao? Ide, unutra je. Bravo, jako. 3-0. A nije još ni prvo poluvrijeme. Dobro je rekao zato. Ova snimka po sve svetim pjesmama. Da. To je našim čast. Ja imam narukvicu ujedno. A vidiš, s kerižom. Odlični ste. Vesna, to je našima u čast. Da. Da bi riječi rekao. Dede, kad se moj Darko počel kinđati, onda sam znala da je mlađa u pitanju. Ja ne znam kako te vi doma objasnili. Ajde, unutra je! To je Ivorova. Tajo! Deči! Planujete već treći gol. Runda za sve. Tajo! Tevan, opet zabit. Samo kak bu meni doma za izdržat. Idemo dalje. Izađi odmah, izađimo. Jakove isto izađi, Jakove. Ne, Toni, odvodi Toni, nema potrebe u mužu. Evo sad igra, ide. A ide lopta. Prije samo, odvodi da vratiš Toni. A mi ne smo tamo. Igore, idi tašinu. Dario. Ajmo tu postaviti ovo. Nemoj buziti od Filipe. Jedno oko. Ne, tu gužbu, dobro. Gledaj tam ga. Tiho su. Ajde, Ivan! Sad ide, evo je, tako je.
Ajde, Ivane! Srednji igrači. Ivane, gledaj gdje je igrač ostao. Molimo i za našu domovinu Hrvatsku. Dario, jako! Ali sad nema nikoga, ne ide ta! Ide ona prva! Pa nikoga nema! Sami su bili. Prva. Bravo, Mata. Dupli odmah, ide odmah! Tražiš Kako vodiš 4:0? Man, tražiš tu dupli, ideš, samo odigraš i onda si bliže golu. Reći nekoliko konkretnih obavijesti koje se tiču članova. Ajde, Ipa, ti ideš sam sad. I udaraš. Bravo! Bravo, Toni! Nataša, i ti buš rundu platila. Može. Za prekjučer i za danas. To su dvije. No, ajde, može. Ima je pol. Bravo, mali. E, sad ti moraš 3 runde hvatiti. Bravo! Nije, stativa je. Ne. Isuse, šteta. Da. Ovo je teže fuljati nek pogoditi. Ko je to je? Mi se bori u kuruzu za mnom. Da. Ajde, Mata. Jaj, šteta. Nije znevačno voli. Već mogu biti 7:0. Popa. Bravo, Mara, još! Ivane, a ne ti u gol, ti si otišao u naš gol, pa moraš ići u gol, Ivane. Nije, ko znam. Ovo igrač, ostali za igrače, mi sad si već. Nego? Ajde, stani. Amo Toni, lopta! Ajde, Toni! Bravo! Mario, daj, zabi! Oj! A Dario ju donese pred gol. Pazi, on se mora ušetati u mrežu uz loptu, on ne smije pucati. Ovo je sad ko mama izveo. Koja? Tvoja Vesna. Pol metra je fulan. Ovo je teže fulan. Pa da pogledaj. Već treba biti 10:0. Pa dobro, nisu štijeli ciljem da ovo sada se igraju. Ček, Vesna, koliko je? Deda, koliko je? 5:0. Nije cilj sad da tu bude. Nego da dečki ovi koji ne igraju.
Ja se sam šetaš u manje. Filipe, nemoj nareći u guzu, pa da vidješ sve ide u guzu. Dobre, Marko! Dobre, ajde okrenite. Pazi iza Igore, igra. Prva lopta. Pazi Lovro da ne pula. Mirno, dodaj Kikiju svog. Kiki, bravo. Ajde, Lovro! Lijepe pogledaj. Ne tu Lovro, može Kikiju sam rekao slobodno. Ide sad široko, ide. Tako je, idi sad. Ajde Dominik. On je pratit. Ajmo Dominik. Bravo, dečki! Odner? Samo pa, Lovro, Igor. Morate razgovarati jedan drugom, moja ili pusti. Sudarate se. Lovro junioru. Pa nije ja tam skroz. Ajde Dario. Bravo, Mata! Bravo! Mata! Bravo Mata. Ivan i Luka izvedite. 6-0. Ti si spasao gol. Vrnite Hanžik. Aha, ja vidim. Hanžik. Mirno, ide tu Toni, bliže tu dođi. Tako, bravo, i sad gledaj Ivora, tam Ivor. Tako, ide sad. Bravo! Ide Muraj, još. Dvoje, okolo. Mirno odvodi, tako je, mirno. Evo sredinu Ivore, ide na finalu Ivore. Ja mijenja ih, znaš, tak malo. Bravo! No. Malo je u traga, pa dobro znaš da znaju kako se treba i u traga navadati neki put kad znaš. Pazi Lovro, iza je osam jedan, Lovro. Dodaj! Molim te, dodaj Švaljik! Nemoj Hanžik, nemoj! Vodi! Amata! Pazi iza, Mata! Potrči za igračem! Ajde, obi! Oni se sad zatvaraju, idi tu još u sredinu sad. Sad tu još u ostani si, ostani. Vidi sad, tako idi. Evo je, gledaju. Zadužuju sad. Postavi se. Ivane, iza igrača, iza. Filip, uzmi jednog igrača. Dobro, i ti, kako ti Prva lopta, tu lan, tebi mu došla, gledaj. Ide tu po liniji. Mata, pa daj probaj štopat. Tako, ideš sad, ideš slobodno i dupli. Pa sad, zašto je nemoj. Ide! Filipe, prije. Darko te pečeka za glavu. A mene peče već dugo. Tako, bravo. Ko je to sad tuka? Bosko! Kreni se tu. Dobar je danas, bolje nego da je na muzičku. Baš vidio. Dobro si ti rekli da zadnji put. Da treba ići na nogomet. Ja sam rekao ja.
Fino Lane, ajmo okolo jedna. Ovdje, poklepek zadnje linije. Tako je. Lovro, još idi Toni široko. Idi Lovro, slobodno. Lovro, pucaj! Lovro, bravo. Dario, pa daj se koncentriraj, Dario. Bravo Mario, milosti puna kontrolnost. Bravo Mario. Kad sam bio u Bistrici i po modu se moje 3 gola dao. Ja sam čuo bravo. Da, to je zato jer smo krug napravili. E, vidiš, Ja sam čuo sam bravo boke smo Mario. išli u kol, care. Deda, A da smo praktiče s Kalvariju, to je bile 50 Deda. napravo. deda, ja, Bravo! bravo Mario. Gledaj sad to nije smjer. Bosko. Ja, Mario Bistrica. Nećeš 5 minuta. Deda, tvoj križ pomaže, ha? Pomaže, kako ne, ja sam odmah donio. Deda, a ti si ga slobodno i zadržiš. Bravo Mario. Bosko, znaš, on se mora v mrežu šetati uz loptu, druga će ne, ako pukne, onda puno. Ko je zabir? Koliko je ih zabir? Sad je već 7, ne? Nije 8. Nemam pojma. Nije 8. Neko koliko je? 3 Lan, 3 Bosko, jednoga Toni i jednoga Mata. 8. Onda je 8. Ako je to, onda matematika bi bila tek ne. Da. Ne bilo? Deda, idemo se kladiti da budu naši pobjedili. Ja se kladim da bomo buju. Deda, idemo se 500 kuna kladiti da buju naši pobjedili. Ja se Ja isto se dva, kladim ja da sam... buju, ti se kladim da nas. Nema se ovo dva hvaliti u 500 bi pobjedili. 1000 kuna. Ivara! A više manje su stavno kod njegove. Jaj, to je gol. Dobro to. A kako puca buju? Dobro je to puca. I Adres nije igrao. Sad je to u mreži gušija. To 100%. Kako To da? ono desno gore. Desno gore. Bravo, Jakove! Koji smo rekli, care, evo, da. Beži sad, brate, mirno, Siki, odigraj. Mnogo. Ide Lovro široko, tako je. Ide Lovro, ide. Ide Lovro. Tako je Lovro, bravo.
Tako je. Bravo, Koliko je 9? Jedno. Gleda, imaš 3 rješenja. Mislim sad je 9. 0. Dobro, nema veze. Fajron, prvog poluga. I to bi bilo sve. Pa ne, čak može i ovo da je ovi čak i da u stadion. Ovi